ni saa cia bilingi wa mauvo. Wakatatu wa matuko miongoli na nyanya mwaini wakatano mwaka ni wangilili miongoli na itano nena okethina na udhocha tumanidie ndini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa sao mwena nusu na tuyambo kuite wekio naondwa kwamba kuselesia ndatika isu inyana ni kati wa mauvo ala tukumbanisye dhino wa mesa itu ya mauvo ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa Spika Masaku Steven Nzue kuweta kuyanana na mbunge ya Senate Spika kiusiana vingite mbunge ya tati mitalatala. Gen Z ndeke haimwa ni President William Ruto aitia mwika wa Gen Z uwekeo. Musi umwe kuma ndongu ni Masamo Chengu Masumba kwenda kutethewa kuthika ithewo ulawekalite mmochari mwayumwe na serikali ya kaunti ya Masaku kuisilamu vya wa Malelo kwathana kuseuvya Malelo enenthi mayendeka kusuvya milati ya serikali wa mauvo. Nina udhocha Sharon Dinda no kundethesi yako nengelilia mauvo kwanzia ya Meko na kwa nito wa Beti wa mwania. Tuyambililia mauvo maitonika na munini wa Spika na ndongo ya hala aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Steven Nzue Mwandhi na Nicholas Nzioka ni maelesia kanaku ya na mbunge ya Senate. Spika wa mbunge ya Masaku avungie mbunge ya kaunti ya Masaku atati mitalatala na mawala ni wala mailite ingi eliani maelesia kanani mekuate ya mawendekithio onde alama nenganiwe mbungeni ya Senate vate kutia ona umwe. Daniel Mwongela ni watilela mbungeni na atumbanisya mauvo Munini wa Spika Steven Nzue Mwandhi na va mbungeni ya kaunti ya Masaku ni walesekana nthini wa kikalo cha Senate muthani wayo ni kumbukie makosa mekivulganio ala methitwe maitwaigwa ni Spika wa mbunge ya Masaku. Kwa kuwa zindu tuinena te Spika bano bete na bano bete sene so sendia ni siumelilie kindu chambe wandai na watho na ndena watho wa kuvinga mbunge ewe kana aibunga ayasya ngabingwe langenda ndo abingie na sia newe munene na ngabingwe langenda ndena watho su namba ambe na Senate ni confirming kana chune chawo no na sisi kwa ndo maundu maili tondo Senate dina recommendations ya pesa ndo mingila yeki including resumption ya mbunge with a special sitting. Pesi ndingi ya ilaite ye pamwe na kwasia o chucha kwasia mbunge ya bingwe patatiwe meo no recommendation ondo to kwatia recommendation ya special sitting yethe yoko na so recommendation isu ingino to kwatia nikenda withie ni tathambia ataile maundu ma mbunge no ndo senyo muno kweua atasia akulwe security measures ilo take it na zi issues zinsi ya members ma assembly me kundini atasia ni wongelilo kuta wa mbunge izu nizo like ni competence tukise kuweta wethi saa ingi no usani wela wase no ongelele ashimiwa kuta mbunge we maani shata pandu ba kumanda nzia ila setu andu matonda kuthengea na makanena nia una wesembo kathi kwako kuta yusi ndo izu nizo tukwita in competence na ningi ni asa mwene ndia Masaku ni wethu keisi yo na no mamie ula wethitwe inena ugo kana lo no kwenda kwikanesa no nikitumini chu valandongo yala aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Nicholas Nzioka waelechekana mawendekithio nthe ala manenganiwe mbunge wa Senate nimekwatiwa wate umwe uutiwa netina kindu chambe ni kana Senate ni tuyo kana Speaker wa mbunge ya Masaku abingie mbunge ate ya mwao na kwa o kila tunatinda yasia ni watulile mwao Senate ni confirmie na cha kele ewa ona kuvingwa kwake kwa mbunge kile ukuklimwekie ni wa lift suspension ya sitting onayo ni utulite mwao nundu penza mala isama yeta wa county assembly service board ni mo mana make a decision yesu nayo Senate yasia onayo ikasibu ndina mwana onomwe wa kuinterfere na kalenda ya mbunge na kwa Senate umeotuo kana ni lazima akonvene special sitting within matuku muonza akwata balua wa Senate na convene special sitting yesu no tabiwe ni Senate na me convene ewe ka
ni lazima involve leadership ya mbunge, ilani majority leader, ilani deputy speaker, minority leader, deputy whip, majority whip, minority whip na deputies maito onde. Kwa hiyo tuyetele speaker tutabye kana no kwatie balwa wa senate na Twitter indi twambe iwa na muthenya wa special sitting. Nituonete mala maingi aye ndo make decisions kana aitwa sindu cia mbunge eweka na omwe yao muya mbingi inena ubo wa public participation, ni kunena ubo wa concurrence, ni kunena ubo wa consultation. Kwa hiyo ebundesie kutwita nundo na ndo tuyanyube twindongo isia mbunge decision ilo kwenda tu mautu alo kwenda kutwa idho netu kesa idha nitwahusishwa. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kuma mbungeni ya kaunti ya Masako. President William Ruto ni wetewe kio kwa mwika majenzi ala amethite mateo mwitikilia kuveva kumana na mavaluku maki utongoi na uthukumi kwa kula kungi watambugisia kwa nthi mutoi ya Tanzania ila chumani kivitu ina makwatie na kumeki ya mbini amwe maateteima aki siaine nthi kuma vandhi ya Kenya na kusia aingi mevo ateti maitambuka nthisu. President Ruto aine nambo yani si mwanya sia kila mwaka sia mbunge ni wende ya na kululumile otongoi wake ni wailite ukwati na sekta sia vata sia serikali oyu ni lungalite ki uthukumi ndi ono uyo vo uneni wa president wikuendanya na undu maundu mailie ku yanduani huku nikiliwa ikundi atifa uyona nya kidungu cha miongo moja ni 5 yulua yana cha enendi meweta ndi yende na ina ngalama ya yulu ya mikalle ni muyo mwito kwa makilima enendi. Benjamin Mwaka na livoteno kwa withiano. President William Ruto atongweze chari jambo ya kwa yumekela chato iwa mwakawa ni umevailovi ni watumia hivzo ye kukadhi otongwe wake aiweta ungua miaka ili vena usia wa mweneno wa kuoneka ukwati wa mwenende na uchumi wa nthi watasio ndeo yusie sawa na wana sekta mbingi ta uiti uemi na kisomo ho yunesi alungalile na utongoi wa nthi ni mulumu uvalukani na kelele mwingi ula withitwe uyono iwene nthi ni atitimolei. We are all enjoined to support the government of Kenya as it continues to make deliberate and sustained efforts to ease the cost of living for the citizens, manage public debt responsibly. I want to thank the people of this great nation, Kenyans, who wake up early, sleep late, work in our farms, work in our factories, work in offices. Many people who commit their talents, their energy, their expertise to get Kenya moving. Because of them, our economy today is different from what it was a few years ago. And so we can count as a blessing that God has healed our economy. President vamwe na ndongo ikivakanyo cha nthini kini sialumililia vatwangwatanio katitwa ine nthi na serikali ingi. President William Ruto niwesa kuitia wekeo kwa mwika majenzi na nthi mutuita Tanzania kwa mavitio na amwe la methiwa matumita ngwatanio ya kiuthukumi itaendea kwa umwe. As much as we agree with the need for us to reconcile and build relationship with our children, we respectively request our children also to realize that there is a role we can play. I want to ask us as a nation, as a people, to work together, to do less of finding fault and to do more of building bridges that can make us even a greater nation. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. To our children, if there is any misstep, we apologize. Na onakuchika President William Ruto athana itu ya mausio mautongoi wake
ukunikeliwa uyume tuko ikundi ya Tifa wionanya sula nthuku ya maoni maene nthi kukonya uchumi na ukwati wo no kilungu cha 14 ulwa na meweta nthi yendenesa naona kuchika President William Ruto nwaende amboyani ikuthingilila mvato wa ngwatanio serikali mpya broad-based ndino ukunikeliwa wa Tifa nionekana kwithwa ilembetania ukambani yumbanite kuendelea kuneana na unyanyo wa President William Ruto na mutongo wa ODM Raila Odinga uleyo wifika kilungu cha miongo 75 ulwayana Televoti ya Vilingwa Mauvonye nita wa Benjamin na Mwaka Tuithi mauvoni angini kana mosi umwe kuma utuini wa Ndonguni sublocation ya Masamo cheni wodini yangu Masomba kauntini ya Makueni niwe Kailando mango ya ulau kutethe siya kuivangala maasi ya kuthika ithewo ulamwe wake withi twe ukwamete nyumbani ya kusovia miyaku ya sivitali wa Kilomena Sing'om kaunti nisu kwambe wa mwayu amwe mando mamosi usu mainena na kamemekani maweta kanait na waithewo kwitwa ni matwa iwe kotini ni mwene nthi umwe aitetekana kitheka kila methi tematuye kuma mwakani wa 1997 ni chake na mailite kuthama na kumantha utuo kundu kungi undu ulo manengete wito munene wa thayo mule mulinge nokwalesi ni wakaratoka vinane kalamu mando mamusio matembelea nomba ya kusuvia meya kuya Kilomena Sing'om kuisha mwi wa mwendo wa Christopher Ndetei uloithite nombani kuma matuku 23 mamwe movitu tuna wake kotiwa ni thayo na sisi wa Florence Ndetei na no kava nina thina wa museo kwa etiwe matuku 23 mwi wa kana na kuko kikono mungi mwachali na chikwenda kwa nenda tumuthike Florence Ndetei ula ni mkwamruti yetu elese kilingisi cha mbisi yetu na mundu mwako esito David Katule kuyumile tuna wakiko cha mume wake na kuwatakana na wamwana kitheka cha mbewa ikakenda kila musiusi withito yikala kuma mwakani wa ngili umama na kenda na miongo kenda na muonza mbiki ya dhache kwa ni kotini kotilolo na mango mese kuthika mwenda uo kithekane kiumbiki ya mwini wake ndele kuwa ni yeu hikethukiwa oitina wachu mwake mwipumetwa lakini kala netuye wethi ave mundu ni kwenda mbona ninde ni munemu na wezia ni waete thina muno kwatesia mathiko na netuthikiie vandu atutwa kotini asiakithe kani chake na tuikatike museva mayona mwenda wolo minete kwekalate muthike kwa moyo moyu no kuselewa kuthiko andu ama musi malasimikie kumuthika kwa mwana inya wake wodini ya Masongalene kauntini ya Makueni bala kumana na ukwati wa munini maende kutha maundu muthika mwendwa uo chambeke kumana na thiola matoito nombani iya kusuvia meyaku vamuna ngala maingi sia kuungamia mathiko mundu kupikia no mundu ya mochari pia iso muthika na ibili endelee na utuwe meya ukethia ni watu ikatamuyo vitu ta family ayugo tu kie baba wa ulo tu dikisa no lo tu loele tukulote delo to note ya tumuthike tutike de vitu ndo pokie baba mpaka kwa ni kwa kinga tu kisanisa na kitaka ni kwa ni ato mpaka mwi wake enda na ibita family kona tietela mpaka mwi wake enda mwi we mochari to manda ni plan bitu ikata tumuthike bala maeleseta makunikite muno kumana na kimenda ndo mangosi ulukulekela kati kumaungamia ngalama kuthika mwendo wo mbewa kutethiwa kukwata aki ya kitheka kiucho kila meweta meketa kuvenwa mwana inya nuna atuye nuna uthio muthika nuna uthio tonia kana to muthika nuna tonisi na kumavu kuina atakanata ni kilango voya ni voya mundu wango ndeu yolau andevye ozape mundu kono ndevye andevye nitono tikeze wasiana nundu ona yu kona ndiye mwani kungama tuna thina mwingi muno nundu tutina leu tutina chao na siana omundu ina athi skulu ni pale siana aethe ni maungamie mawiani na wesa ithia ninguiga kemu iyo muito kwa yuthi no su akitheka
onaguo no ngwenda na ethai batoneka oniteze wendone kono bala ndona kwetha ndisuvia ciana ila nitio Mutongoi TV kume mali kaunti ya Makueni nyenetoa Mulinge Twitani siana mavu asuni kana hekali makanyonyo ile ikiloni bunge cha Kitui ruro ni mailesi yake makocho yulu wa kutiwetina ndino wa wasanya wa mawoni yulu wa kwambiwa kwa mulati wa indo wa B-Float ungu wa kimanisio cha kumia mavunde sio maindo alama toi iwe kefri Kitui maiwe takanani masiwe kumia woni uo na nimo madhukume yake sioneke. Onesmus Chalo ni mwandiki wa mauvo. Ene ndina la matume yake thekacha kanyonyo kila kikwa Kitui kutwaisha manume yake bathukanyo ni masi wa kulikantheni wa umbano wa kumya mawoni kana public participation yulwa kwa isangio yakwe ya indo na kwa kimanisi cha maundu ma uithia wa indo ile kwa ni serikali nene mukutano watu wa maofisini ma Mutito Kefri Vamusini wa Kitui wala serikali ya kaunti ya Kitui ngwatanio nela nene nthini weseso yeu ene ndeme wete tina wa kutangaso mathoketu nthini wa umbano wa kumya mawoni ni maosi matambia na kufika nthini wa umbano usu ni masi wani maofisa ma polisi alama yetu mbingi leo ni cia maofisi asu na kutavakana umbano wa awanda wena alama thoketu ni serikali kumya mawoni yulwa kwa kimanisio keu na sangio ya kwethisia indoto na makwelesya bigia batu iwe babeli kando selected na list ila tuoni iwe ba mundu wakatoteni ibo kana mebelani kana maliku kana mwene munda kana kanyonyo nitu likile na tu akolia kwa liku na askali matu ya lenza na ila tu mali le cha lasima tuene saono tedio wena saite wa hivyo na tukolia inde no tutema andu maketi hivyo tuemande yiba tutetheke ko mundu patu na thina mwingi muno miundela yonene wanio tukuima nio tukuithiana nio yena ciana na nguku na nyumba sito hivyo tuibanza tutese oni tukamuka baili hata ene ndame itatanike masi wa kulika kumya mawoni nthini wa umbano uo na nimo mevakuve na kitheka kila miradi kutwaiwa na nimo ene nthi mambemele kumya mawoni nondo nimo mema withi ulukone ma kitheka keu na kiserikali ya Kitui ite kwenda ene nthi mayumya mawoni mo either ni public participation ni na list and selected ni cha ukiuvithwa atusiitwa banza masazi monde kuma kwaja tusiitwa banza tunia kuona andu malika tunia kuona andu malika na ngali no ene ngali ilikite so imaanisha public participation ni andu ala mengali so mwananchi ula wa kawaida ula uwethacia nguku ndena save niki umbano watu wa maofisini ma Mutito Kitui chakati meinene miradi kutwaiwa kwe Kitui rulo ikulia nene umbano wa kumya mawoni ti wa mwene nthi wonthe kana serikali kosi ambise kusakwala mbele kumya mawoni uluo thukumi wayo niki serikali ya Mutiuko yosi etambia yu na miradi iyo nthe ipathiwa mbesa ni serikali nene niki ene nthi amwe mavathulwa kudika mbumbanoni cia serikali na sienene uthukumi wa mwene nthi na hivyo tuetia usaidizi kwa serikali yombe na ila nila yeyulo ona hivyo na musumbe no tukolia ailo tunengo usaidizi ebalawe nundu alame bandi mayo tutethia pa ya beta wakanyonyo pala katoteni 12010 pala andu ma account menda utukwa mundani pala tutwe na ila tukie katika public participation ile tangaziwe kwacha twabika tuivange itine anombe wa 40 alama unje bama siwe kuume setanu selected kuma Kitui chonde na kwa sanza ala affected tukatiwanza Tedi vote blingwa Muvomo Tongoi TV Neto Onesmus Chalo Maovo asumaki Onesmus Chalo ni moto nenga ivuso ya kwamba ukunda kivundu kathiva sane tusiokethete na maovo angililika na kumya maoni maku konya maovo maitu kusila mtandao ni wa Facebook lani Mutongoi TV na kusila mtandao wa YouTube Mutongoi TV Stroke FM official. Mbai ni ya mwete kukomana na kumya moloto wangaliko ilaya ile kuelekela. Atongo imo kamba matongo ewe ni magavana makaunti sionthe sio kamba alani bamwena gavana wa kaunti ya Masako ha excellency wa Binyandeti, gavana wa kaunti ya Makueni Mheshimiwa Mutula Kilonzo Jr. na Mheshimiwa Dr. Julius Makao Malombe, gavana wa kaunti ya Kitui. Bamwe na atongo yange baanthi
nthi ya Kenya nimekwithiwa maithoke ya ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka musiini kwake Seikuru wakana uu wa matuku 29 muyu wa katano mwaka uu wa 2025 kwambia sainya cia kiokoni. Mutongoi TV yikwete umbano uwe mwanya imwe kwa imwe kuma mwambelelioni nginya muminukilioni. Mutongoi TV, ngwatanio ya Mukamba. Ivinda rĩanĩa mauseo makukia kwa ulaisi muno na nicho kitumi Silver Hills Training College ikukwete mauseo matemaila palawe ukwenda kwitha caregiver kana nursing assistant ukwata masomo nthini wa kosi Certified Nursing Assistant, Certificate in Caregiving, Counseling Psychology kati wa ingi mbingi wosa ni winner discount wa mui wa katano oyuni wende na nitu unenga mumanyiwa accommodation kwa ivinda ya mui muima ndu obamwe na leu mui muima nyumba tu sina security nzeo kwa umusiaina mumanyiwa ndukethi wenanzika semba mituki wiyandikithie va Silver Hills Training College Machakos Campus va musieni wa Masaku Sartaj Building ngoloba ya katano bakube na Massmart Supermarket kana ukune simu kwisila noti monza ile 3 1 ile 5 1 0723 152 515 kana noti monza 5 kenda noti zandatu ile noti monza 0759-006-207. Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. When we see kwisila the UTS Sacco Savings and Shares nutonya kukwata vaita museo nthini wa kila miezi 3 wa iya mbesa na bado mwaka wa thela uinengwa vaita unge wa mbesa sionthe ila wa iya mwakane yani dividends na kwa interest kana kilungu cho cia museo vyu sieva kuve kunenganwe yini buso yaku ya kwisobesia mwanya museo vyu wa kukova mbesa ibindani yukite owende na kukethanesa kana kukwata mbesa nzio kwisila mbesa ila wiyete yani savings and shares though a shares ya shilingi 500 na kuambata na uitani ya kilungu choseo kana interest rate ya 2% thini wa kila miezi 3 kana quarterly kana 8% kila mwaka yanthini wa capital shares kwambe ya shilingi 10,000 na kuambata thini wa kila miezi 3 ukwate interest rate ya 3% na 12% kila mwaka. Ikundi nini cia kuia mbesa kana micro group savers ya kwambe ya shilingi 3,000 ukwate kilungu chao siao kana interest rate ya 2% thini wa kila miezi 3 na 8% thini wa mwaka waku wa ui wa mbesa ni useo kalilikana kana interest iini utena mbesa ila inengana we mwaka wa thela kwa member onthe ondo weyandikithia mituki no wo ukwambe ya kusobya mbesa mituki thoke obonge wa UTS Sacco ulawe vakuve naku kana utukunie simu kwisila noti muonza 5 inya muonza kenda oyu. UTS Sacco, together we prosper. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa pauwikala wakwa mbeleli ya matuko miongole na dhanda tumu waka 5 tuweke bwezi kuthengene na Tumaini Clinic kwa chula sipitali wakele matuko miongole na Mwanza tu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kuthengene na KCB Mwembetari branch kwa Shibrod kuthengene na Naivas Supermarket wakatato matuko miongole na Nyanya tu Matiliku Champion Inn kwa Kinguti matani sioni machangwa si na Kilili wakana matuko miongole na Kenda tu Ilobi Mololongo kuthengene na 3D Hotel kwa flyover ya Yellow wakatano matuko miongole tu wote katika totazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikeloni Wamboka na wathandatu matuku miongwe tatu na imotu ikambut na Kanzi Supermarket kungethanesia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthokema obisi ni maitu kanotu kune simu kwisela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 5 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina odho chaingi NMV kuma isioni sia kwa maura kangemi na kayata matongolo ya Yuluni kauntini ya Masako
nimatethia kulinda maima kiaonecha mainda indo kila kithi twena moisio kwa ivinda yasa lelo withitwe uivingisa ndambuka ya kuthimi ondani ya kayata na kwete wasio kwi aimi mamboka na matunda ingini mamwenda MCA wa Kisioki Mathias Mambo kusukumia kwa kiao cha ilule loni uoni kwithi wa kila kivo nikitonyokuwa nikeiwo boni motesia na maovo nendea mawatakana musitambia kwithwa kiawi kwione mbuo kila ivinda na kiendea na kuanangika na wia wonikana no gitonyo vetango thyu na kuananga maundu mantambuka avayo nungi matonya kwika tyo kwambosa uvia ometelete uthukumi ula wailite na nitweyumitie ta community ba nondo twaise kiao kitelio banini kithi ela kiothi twenda twa isolated twenda twa atileka ti with the bando tuthi kwa mora na tuthi bandu bange isio soko bwito tuthi katheka ko tukie bata community twa mobilize twa asia twisobisia bala tutona kwisobisia o twetele twana county government to bichaba kana yetwe kata kila tutona gukulia tu no matei mandu nondo ithe dubwa ona ndize kana twe ma Kenya ka twe ma Somalia bala tuile twe kethamani na ba kwambata in most cases kwambata la kwembwa ba imondo with aendete na ba imondo tona kuma ba aende bando nondo the other way 1 kilometer ba be usonge mwita wakalala oni mainda ndo ni yangune ba itinanga be kalala ne kala na ondekeleka kwa ila kwa uwa ithio onde twe thia watwa kala nthi tukatwa ba ibando tuthi meondezi uwa ba twe masori meondola twe ma ba karata ni kangemi the malu mainge na mesela kwa nzia neno nela kwa uwa onde makita kala mana metelete nginela kigoke bungwa nikana andu matone kumuvu maende anaweta ndambuka cia vatazi thitwa itambaika na muno ngetha ya emi ala maiso ni cia kayata na kangemi na matonya kwa ewa ni kula mesile liuka na ngetha sio matwaite soko mwana biashara ndambata kwa mwaura katho kilo kuthoa andu mamboka makuma kangemi mayesila baba na mukilo yonge wakwo maikila nundu akiwi na kuisi yao na uthuthi na munetu kwa tangi na ndakitale ula ukakuita kuku no yawe balo kuisila okite kuita andu ingima iweta ivinda ne mbweka na metheo misioni mbingi ya ukuwa ni kivu kwithwa kiao kiki kithuku na kitheo na maima mathuku ala mavingisa mitoka kanone ndela makila hilasia kiao niki mathiasa mambo asukumia kwa kiao kini silikali ya kaundi ya Masaku kwithwa ve muvango kana vawetero ni kitonya ikiwa na kwa konesa kitonya kwithwa kitonya utumikania nendea ya galukwa no kwa kabe kalusi kalikete ba keta yangone kaluze kaila kwa pungwa kethe kata silika baingali kana mota baigino ketwa na isela ba na wethe andu mailikila monda no ya makakita ngokala makesela mitini baba ibandu wethe abeka na kesela ba kana mundu kana ngali kana kamota twethe tuna thina mwingi muno na challenge mbingi lakini tuyasia ithie twithumie ta community tugotetheane sebala tutona kiao kiba isa kitalika ngali baba ngelone bana balugito lolio the other day nondo ba keteleza kalika ba useni na ila kwa uwe ka uteleza ilo ngalesio yathi kwa kila tutona gukulia tu no matei mandu nondo ithe dubwa ona ndize kana twe ma Kenya ka twe ma Somalia mambo ni MCA witu na kuma asa kuona bandi se kana gweta malai mabikaile na iwo kita baba kabona ila wukita nubisela baba lakini maenda makolwa mundu tunaswani ano tutethia ne wangapa na nondo ena mandate na nini sino toeti ni watu omupoya ketha ni batona ka oke atutethesie atwakie nondo mangapa na andola matutethetie baba kiru kinete batu atethewa ni binda mobati na ibinda mobati utokie twakwata tukarabati tutwekia na wethi aba batoneka kiao kilumu kikakwa na taka batoneka kilumu kikakwa nondu kiba isa kitathela kini kiendete kaundi ya Masaku matunguro yolunye ni toboni mutesia Enembi mama singa ni matetheka na uiti wa mana wa medho kwisila sibitali wa Golgotha Masinga na ola wa maete uiti sione sianduane wengwa taniona sibitali ingesi ya kiembene katewa mawala maitwani wo wa glukoma kana pressure ya medho
ovomwe na cataracts ila ninzei enembi mayendeka kumantha uiti vinda kuthi evinda wau alama atetheka na uiti uyu maikathi ya itambi ya kwete uiti sione cia nduani maiweta ta ya utethia vanene muno na kuola ngalama ya uiti ko Bena Mosao ni watendela kwa wa metho wa mana kuyene nthima masinga kuma isioni cia nduani kwisila kukunikilwa mathina ma metho. Umundi twina mubea munene pondwa tulinao umundi na kwa masitwa naitawa Daktari Elijah Kanyolo Kameti na umundi twina ngwatanio na medical camp isu cia metho katika wa mawala maitwa ni wa glaucoma wenda pressure kana zeve ya metho uvumana wa cataracts kana nzei ene nthima yendeka kumantha uiti evinda kuthie vinda. Jina yangu naitwa Collins Kipkemoi, daktari kutoka Lions Sight First Eye Hospital Nairobi, na leo tuko na furaha sana kuwa katika hospitali ya Golgotha Medical Center. Venye daktari ameelezea, tumekuwa na changamoto mengi ya mashida mengi. Ya kwanza ni ile inaitwa cataract. Pia tuko na ile shida inaitwa glaucoma ambayo ni pressure ya macho ambayo tumegundua kwamba wagonjwa wengi sana wako na hiyo shida, na pia shida ya watoto kuwa na allergy, kujikuna macho, na pia wengine kuhitaji miwani ya kusoma. Jambo la muhimu ambayo ningependa kuwajulisha nyote ni kwamba muhakikishe kwamba mkiwa na tatizo yote ya macho, msiende mkatumia dawa ya nyumbani mkasema wacha tusubiri tuone itaendelea namna gani. Ni vizuri ukisikia kama kuna nafasi kama huu ya medical camp ama kuna chochote imepangwa hospitali, mje hili alafu tukuje tuangalie alafu tunaweza saidika. Kuma na screening no ni tuona condition binge chambe ni tuona nzei ndini wa population yetu hiyo lomono, na kilu chake ni tuona wawita wa glaucoma. Glaucoma ni wau depression ya metho ni tuona still ni kwa wingi, na kilu chake tatu ni tuona kwina lama na thina kwenda miwani na mbesu still ni nene, na twina ngwatanio hospitalini witwa Golgotha Medical Center, wina ngwatanio hospitali wa Lions Hospital Nairobi. Netwa manenga uiti ula wailite na wasia kwikia angeni manenga miwani awawala mamina na utetheka na uiti uyu ni makathi ya itambia ye ya kuete uiti sioni cia nduani maiwereta ya utethia vanene na mono kuola ngalama ko ilama utambuka kuthio mantha uiti. Kwesi twanita Bramwell Makau kuno ko masinga, na in fact nutungia kliniki ke muvea nithira na thina wa metho na nundu ni makithengecia bakuvi newa muyo nenda ndona kusiwa thina kwa metho wasicava ina kwata miwani at a subsidized price. So I thank God for that, and I thank the partners of this event. Naina kaba nina thina wa metho na nina thimwa na thina wakwa nina tumwa kwi ndagitari munene kana gatone ku thima ingi ya thina wakwa nina utani munene nundu wa muthenya wa mundi kula nitwete uiti wa kuma Lions na kisioni kitu cha masinga anda Dr. Kanolo ni mwana witu asomia masinga na nwende na utwika nesa nundu ande na utwete emotion ndini wa kisioni kitu cha masinga. Lions ni ndani kitwa miwa angegwa ira I love you endu monde na niona masinga. Vilingi wa Movo Mutongo TV kumava masinga kauntini ya Masako nienita wa Ben Mosao. Kavidani kanthi ya Kenya ya kwatiania na nthi cionthe kutania wima wa mwikwi kahene yanda kivathokanyo ni mathingili lavata wa kwikithia kanave na mawithunduko mailu ma kukwata uiti kumya totaulo twa mwi kana sanitary pads kuisiana cia 8 na ila ilikite metuoni ta ilite ngoko sa siendo tai ingine makulia mwaitu na ciana cia 8 kutananywa na kunyamawa kimwi ovo mwena 16 cia kao wa ki mivaiva la mathingili lavata wa ngwatania
wakati wa mevia ya kimbele na serikali ni kana kwikithia kana mawendekethio ala methitwe mayiki wa makukitana na kao wake mevai ni matewa. Mainena kavindani kala makwatiania na nthisi onthe kutania muthenya wa kuosa matambia meokonia uiti na uma wa mwikwi aka makundi makukitia kisia mwitu kauntini sia Kisuani ni mathigirila mawendekithio ala methi utovo kuambiswa kuthukumithwa ni kana kuona kana mambata maka meva ma uiti na kauwa kimivai ni mavikia kukitana namo undu vailite. Implementing the policies is not one-way traffic. It's supposed to come from the community, the civil society, the private sector, and also and more from the government. So it is us to dialogue with the government and ensure that these policies are being implemented. But when policies are ignored, which has been the case in Kenya since we started making our policies, we have one of the best policies, some of the best policies in the world, but again, they are not being implemented. And this is also being promoted by corruption in our country. Makuetikana ni vethiitwe na mathina kavindani kala amwitu makutetheka ni kukosamenya na itanda masivitali nindu ula makuetikana ni wa kumacha ni kumana na uthukumi wa uiti welite ithiwa kuikwatikana isione kivathukanio. Wakina mama hasa wale wako on reproductive health days age hawapati the right services. For example, now in Kenya we are talking about shisha, whatever it's called. But you find that we used to have those platforms where women could go to the hospital and then they give birth and then they give birth and they go home with paying very little. Nowadays you find that women giving birth in the hospital, they still share the bed. Some are sleeping on the floor, whereas we have devolution and health is devolved and we have a lot of money that is going to health. And again, still it is not happening. Anawiovo kukonya tutolo twa moi kwa siana sia 8 ni mathigirila inengana waemana tanzema kuketana kana ka kele tukulika metuoni tailite. I would like to say that the bodily autonomy of the girl belongs to the girl. Let the girl embrace it and let the government provide the services that this girl needs, like free tampons and free sanitary towels. The bill is supposed to be moved and these services are supposed to be free for our girls, the same way as condoms are free for our boys in schools and institutions. Ingine mathingilila ene yanda onthe kukavomu kuikithia ni mokitana na kauwa kimivai na kumina siko siasia na kuvuchwa na kulea kukwata aki. Kupitia ofisi ya Ngafu pia vile inaendelea kutengeneza sehemu maalum ambapo inaita Safe Rehabilitation Center ambapo wanawake ambao wamedhulumiwa watakuwa wanaenda na kupata msaada tosha pale Mwakirunge. Hii is a milestone kwa sababu ni moja kati ya katika nchi yetu ya Kenya na ikimalizika itakuwa inasaidia wengi sana, si wa Mombasa peke yao, hata wakilifi wengi watakuwa nakuja hapo. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Mboka isione sia Mbondoni kangundo ya kati yu serikali ya kaunti ya Masako nevanie kutungia na kulinda itue kuila itilanite lelu kisioniki huombolwa ni ofisa monene muviani wa ukui na malelu kauntini ya Masako ula ni Mike Senga ula kwanzia ya simo wasongia maonyungu nesio maenendi kuma kisioniki alamethi itwe na ivinda yumo kutumia lelu umevwa manyi wa maskulu wa musingi wa Mbondoni Senga ingini wakulia nendi kuende ya kusovya melati na mawidhi ululoko vate kuete wanangi kwa yathana kana movia wa malelu kauntini noa ya Masako nuthinekia malelu onde ala manangi kuboni motesia na mauvo.
Endao weta kana serikali kitoko maana mitalatala next ndeti waweti kana sindu ile kwenda sikwe terms of matweku na malelo nisiko na nikwe enende mava maiweta kana wendiwo ni kulingelo twekwi na kwele lwenze ano kana matonyethi wana ndambuka sia kwela na muno kwisiana nini sia skula sia slava na nembu iso munene vindani ya mbua kana wenende metleta va masane motuko na ngi mavingi ila mena ndambuka sia vatata meotomea metoka ta Geoffrey Modeni nienda nene twikuye otwende no withie uthukumyulo nene wa no thukuma ni wa malelo ala manene lakini nziata ino siekwo mashinane ukithia iyo shungulekewa nisia ingino iwe na nisio tondo mwaito wabike akonena tweyewe misini tweyewe reserve kwao nziata ino pa ni udele lo president pa ni udele lo ngabana webinda yokete no ithe adele laba itwikune oye kwao siana yetha simbwe na yetha sisiekaniata kwao twikula siangaba no abina akone weosu no kithia tiba abeboka mukathioka ni kundu kwingi kwina cie na malelo manangiku na sindu mbingi cia na maima mwe andu mekiwe mailetha me malinde mawe asu etha ni batoneka ngaba na kateria we osu ithe ani ucio nundu babe ciana cia bambondoni na cie silava na ila ciuko cia ndikaba ciana mbingi ni kwata cietha igambia uthauka iona ta cio uthauka mubila na ni cio iluta ni cio nthe ikabaluka ba na iwi zikabaluka buwe gatulika ku asala ni kwao tikwa musei na mwalimu kwa witu kuzie manthondo zi kwa zise ubwe nibo twisila nibo ciana zitu ciisila na twithanthio na munene mundu ona ila tuwaitie alama kilila ba umete ngale kwa yenge metha na thina twikulia kwa ofisi wa governor kwa madam etha nutona kwa ndaya cionthe utona uko tutsovisie twikuye thi ona kalelwa kako kete twikune ni kathuku nundu ithito yetona no tona onganie no tona kwatanie watumea wanake maba alame ba pakuvene twikuye tuna oka miti ona ni aziala na iku ona nengu report yesu na wazia no uko tusovisie atyo twetele uko tusovisie tuyukuia kwanda yazionde utona utumando moga matusovisie viko twena maundu maingi ya kazi Ofisa Mike Sengani wende na makulia nende kuendea na usuvia milati yonde ila hete tuko kondo umatethia na muno kuisuvia na uvetanga idhanga dhimbusini kindo laki etaonangi kwa malelu kana utemi wa miti katuwa madhinangi lama tuwanyo utumothi ululoko manangika na kutie nende dhinani lakini otu endo tuthia nende nundu beando mekwananga lelo na makananga mawithio ululoko nundu wakuwa kithanga tuimea market want nundu yu tuitindane ya usemba ni ana usumbuana nundu wa sindu isu tuenda mebio kana malelo na mawiti loko mebwe maseo matwiku alama ile usobwa na meusobwa na nimeusobwa this financial year serikali iko kama na mitalatala na budget na work plan ila hivyo na for sure either or midene leo kete ni mukwambia kuona mobilization ya sinu ila sithi mobilizitwe siambia kwetwa ba material ne kana uyosubo kumeke no yaila na kindu kiume ukule cha matwiku ni kiuthela once and for all kaundi ni Masaku kumakangundo akatenye ni toboni mute Sai 3:30 ningoza ndisio kithia twende kumandilia mavola tukombani siendini wa mesa hii twende ya kwelo la Motongo TV ngwatanio ya Mokamba Sharon Ndinda no andethe sia kunengelea mavo kwanzia ya meko nitawa Betty wa Mwani